أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. По мизах Аллах припадинел единствено Мария Кяра чијаске Аллахеске те бареке ва таала олефалинај олестар помошем олестар опростродаја. Хамди кере алеске субханаху ва таала окова кога со створители амаре душенгоро, окова кога со створители амаре чимиенгоро, окова кога со створители тароса дава со дикаја хем со надикаја. Хамди кере алеске те бареке ва таала амаро екем единствено маъбуди касамено божавинаја, каске амен са амаре врстетаро ибадети усмеринаја. Хамди кере алеске те бареке ва таала окова касо нанеле ниту почеток ниту па крај. Окова кога со постојнел од секогашем за секогаш. Окова кога со никогаш на не те преселинел. Окова кога со никогаш почеток на синеле. Хамди леске субханаху ва таала кога со мукламенге огромна благодатија коленде со амен авдиве дживдинаја. Хамди кере леске те бареке ва таала башо најбаро благодат кога со денгја која маро калбите пхирава. А давајтану исправност елафенгоро ла илаха ила Аллах Мухаммад Расулуллах. Исправно теухид. О теухид колеске Аллах те бареке ва таала яратингја сае манушен, сае джинен, сае мелекон, хем сае створениен. Хамди кере алеске те бареке ва таала окова кова со муклааминге најшука ресули, најпримерно инсани, инсани кова со икалѓамен тари заблуда ингарѓамен ко нури, икалѓамен тари темница ингарѓамен ко светло. Амаро Ресули салаллаху алейхи ва саллем о пример амаро најмангло, окова кова со сине дживдо Кур'ани кова со пхирела ки пув, окова кова со пе говореа, пе искрено калбеа хем делоја си кавѓамен гесар јек муслимани требала те живинел за да те стекнинело задоволство Аллахескоро субханаху ва таала. Касо Аллах те бареке ва таала ку путинелле ко пиро сирати, те кеден песао мануша хемоджина те мангена савкин сане, те теринелле ки заблуда наштиито вола кава инсани ки заблуда. Касо те бареке ва таала ки заблуда камукел, те кеден песао мануша хемоджина те мангена савкин санен те упутинеллен, ко правилно друмо накаштиту путинелне саджи коти хидаети на дело Аллах те бареке ва таала. Падалеске да најшукар говортано говоре Аллахескоро те бареке ва таала, најплеменито говортано говор лескоро субханаху ва таала, а најшукар пракса, најшукар упатата ни упата амаре најма англескири. О хатемул енбија, о печати се пејкамберенгоро Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллем. Па нека лескоро салавати хем селами упрако амаро пејкамбери салаллаху алейхи ва саллем, упрако лескири чистими фамилија, упрако лескире почиту име асхабија, хем упрако са о муслимајна кова со дживдинена, ка дживдинен, хем дживдинге ет исправно акидаја, и исправно лафенцар таро шехадети ла илаха ила Аллах Мухаммад Расулуллах, Аллахуме амин. Авдиесем панда којек тикну насихати, кога со мангаја те керале ки исто амари тема која со дружинајамен која кова мубарек масек Рамазани, а и тема ви кингемла амен авдиве хемола некогаш. Соске аѓарени ви кингем и тема амен авдиве хемола некогаш се бепи од овати иранамен која амаре селефија рахимехуллаху таала, те дика сар ола живинена сине и исламеја. Сар ола практикујнена сине од дине Аллахескоро те бареке ва таала, козом ола сине искрене Аллахеа джелешануху. Сар ола џанена сине те доближинем пес пе господареске те бареке ва таала. Сар ола живинге која кава дујналукем сар користинге кава дујналуко сар превозно средство те шајте ресенџи ко ахирети, џики пли одредими цел која ке хем со живинге да воедно. Падалеске авдиве кадружинамен панда екеа тарамаре јунакија, познато туменге, инсани ка скоро живото сине бурно, а познато сар периоди кога муслимајна живинге најшукар пачак ем на синелем потреба таро
зекјати, таро помоќ, олеске ковакти рахимехуллаху таала, о муслимајна на сине каскете ден зекјати пренеси на лапес. Па чак да лена сине по зекјати хем пандена леко одредимо каш, хем вакерена ја рап ова минге сведоко дека амен денге мамаро зекјати. Таро дова козомо Аллах те бареке ва таала мукля берекети. Такерав диве лафи баш Омер ибн Абдулазиз рахимехуллаху таала. Познато аменге ки историја, амен џанаја дека сине амен штар хулефа у рашидин, штар праведна халифе, кова со владинге ко шеријати, о Ебу Бекар, о Омер и Осман и Али, ради Аллаху анху, ама некој тар учењаки ја вакерена баш Омер ибн Абдулазиз дека сине паншто праведно халифа. О мануш кова со те вакерав сине искрено инсани, богобојазно инсани, скромно инсани, пердоле скоро срце дар таро Аллах те бареке ва таала, хем почите Аллахе субханеху ва таала. Па ѓани ни пренесинела пес дека колек скоро вакти џанена тумен сине халифа прето лесто о Сулейман ибн Абдулмелик, хемо Сулейман ибн Абдулмелик чиѓале овтовол наместнико ки Медина. Хем цело време Омер ибн Абдулазиз сине наместнико ки Медина. Аке туке преселинело Сулейман ибн Абдулмелик, хем џана те парунен е халифа, е Сулеймане. Само со парунгеле, панда Омер ибн Абдулазиз бешела ко кабуре Сулейманеске, панда наместинели пупе вастенца пренесинелапе, кога таро јек пути, а волалеске о главно заповедникотари полиција, хем бешела англалесте, хем пала песте панда полицајција сабиенцар, кова сојтано распоредиме англалесте, хем пиравена сар јек витаро бешибе тари фотелја колате со мангена те бешело Омер ибн Абдулазиз тингарен летовол ом халифа. Беринена лофтовол халифа. Иранела пес Омер ибн Абдулазиз дикелален со керена хем пучелален со значинела ту менгјакава. Полава керена леске. Акла ја емирул муъминин. Амен више одлучингем. Амен мангаја тутове маро халифа. Па ангем туке акавасар со доликунел леке халифаски. Те бешела кате управил хем амен иншалла ко анаве Аллахеске те бареке отала това туке покорна. Ховка дикла да Омер ибн Абдулазиз сар со доликунела башоле скоро скромност уштела ко премва керела сидентаро меја ќа да вана мангавате дика анен манге мо обично херкова со возинавале цело време. Ангелеске уклило Омер ибн Абдулазиз управил ко хер, хем почмигате џал на кај ко мезџиди, на кај ки џамија. Кога ресла ко мезџиди, кувала Андре ко мезџиди, а пала лесте кедена песа онарду. Огромно гужва. Пердо мезџиди. Хем Омер ибн Абдулазиз уклила ко јек басамако ки худба, хем вакерале манушенги. А давајтано воедно хем олескоро прво говор сар халифа е муслиманенгоро. Вакерала ленге скромно гласоја, вакла о манушален, тумен мам бирмангена товав туменге халифа, а ме народаво доватан, ниту никогаш на пожелингјумо доватан, ниту па некогаш прастандилум пала која доватан, па ниту мен да нагласинген ме товав туменге халифа, а Аллаху алем да дали некој тумендар мангела ме тоавлеске халифа, па далеске вакерава туменге. Не мора ман те прифатинен масар тумаро халифа. Кас мангена тумен, а дале чимен ле некој тумаро халифа. Патаро јек пути ко гласо ки гужва шунела песари не сар вакерена, амен тут бирингем туте во дине амен тове амаро емирул муъминин о Омер. Ов кога шунела акава, теларела по шеротеле, а джикерела лен те смиринел песо гласо, хем таро јек пути ваздела ленге по шеро, хем вакерела ленге. Тумен мам беринген манакале функција ке, иако мена сум достоинствена кога те пирава. Денген ман еманети кога со требала те пирава коме пике.
Акавајтано парипе, кова сонанело коте пиравул пе ко Аллах те бареке ва таала. Адалеске вакерава туменге. Ако дикенаман, дека сиум покорно е Аллахеске те бареке ва таала, овен манге туменда покорна. Ако га дикенман дека више на сиум покорно е Аллахеске те бареке ва таала, прекинен туменда овен манге покорна. Саджи коте овава послушно ме господареске, овен манге послушна тумен. Ако га нанетовав послушно ме господареске, овен манге послушна ни тумен. Цари не шунгеле, завршин ја поговор, хем хули лотароба самаконате. Пренесинела пез дека Омер ибн Абдул Азиз, која дава моменти сине буд уморно. Агар со едвај и керала сине пејаќа правде, се бепи од ова дека ов тевакерав цело дженаза спремингелата ро Сулейман ибн Абдул Мелик, манушен цар гужваја, хем саадава, хем сине буд уморно, па пренесинела пез дека дујра ќа на неле суто. Леляпес, хем гело на кај копокер. Кога гело на кај копокер, Омер ибн Абдул Азиз пренесинела пез дека куѓа Андре, бешля кој е кјуши, хем теларја пошероим почмињате робол. Хем вакерја, ја Аллах, заре месиум достојно, туман те деман, ме те пирава вакави манети. Зар мелисиум од овакова со касикиринел пес, е уметеске. Е Мухамедеско салалаху алейхи ва салем. Хем по харица спремингја пес те чивол пес, харица те одморинел пес, джико пладне. Кувала Андреле скоро чаво, шуне накава. Кувала ле скоро чаво, кова со викинела пес име Сулейман. Иначи, јек податок те джанен дека е Омер ибн Абдул Азиз синеле дешу панчаве. Дешу дуј мурша, хем тринчаја. Кој колестар сине побогобојазно ко Аллах те бареке ва таала. Али пренесинела пез дека таро мурша, о Сулейман, рахимехуллаху таала, синелески окова кова со сине најбогобојазно, најоштроумно, најџанло ко ислами. Соске сиклило о ислами таро пуране сахабија. Таро пуране сахабија. Па пренесинела пез дека ов, накратко кава ќе рафтам ги којтано Сулейман, да? Пренесинела пез дека ов, кувала ко подат Андре Кисоба, хем Омер ибн Абдул Азиз спреминела пе харицате собол после дујра ќа насуте. Дикен максым и кова сојтано одгојмо и исламеа хем правдаја. Максым и кова сој терноко берша, вакерна дека Сулейман сине терноко берша со панда на синеле ни брада, која кава вакти, кога ли скоро дат сине халифе муслиманен горо. Акла куѓа Андре диклапе даде, дека чиѓапе те одморинел те пашлол те собол харица. Хем вакерела педадески. Вакла ја емирул муъминин. Сокереа. Вакла ништо мочаво. Те чијама харица вакерела те пашловав, со скена нема више такати те даде. Дуј раќа цела на сиум суто, па вакерела те соав харица додека научинена езани баш опладне, хем ка ушта вакерела пала која дава каджавки џамија, хем капучаве манушен сој силен потреба мандар те завршина. Вленгере потреба, скене луло халифа. Шунен со вакерела ли скочаво. Вакла ја емирул муъминин. Дали туто Аллах денгјатут те ове туо предводникој муслиманен горо? Вакерела овеа мучо. Заре му предводникој муслиманен горо касовол додека е муслиманен и силен потреба. Те завршино пеленгири потреба? Шунено чаос вакла педадеске. Вакла вакерела, о мочо, харица вакла само те одмори наман, на неман сила дујра ќа на сиум суто. Пала која дава куштав, хем кашунав секоле е ке манушескири потреба со исилете вакерел манги. Шунен со вакерел. Вакла, о модат, о емирул муъминин. А дали деа гаранција дека те чиганту те сове, деко Аллах те бареке ва таала куштарил тутаро себе палим дживдо, па коволту прилика те шуни мука и муслиманенгири? Лишајте преселине, па те преселине сар халифа кова со нашунги мука и муслиманенгири. Субханаллахи ва бихамди. Хем вакерина дека која кава моменти вакерол Омер ибн Абдул Азиз, таро јек пути сар ка вакеро свестингама.
Сарка вакеро Аллах те бареке во таала денгјама но спочетак вакерла сила те продолжинава англија кале динеа. Правдиле ме аќа, лела мандаро Аллах те бареке во таала осојбе, хем вакер гумат ламбе чавеске. О Сулейман до ближин тут манге харица кари. Вакла до ближин ја пе манге, а меле люме вакла чумен гумле вакерла почекат, хем гушин гумле, хем вакер гумлеске. О Аллах те наградинел тут. Елхамдулилlah ме господареске кова со денгјаман товолман максими, кова со касетин керилман ко хако Аллах ескоро те бареке во таала. Дикен сар ола од гојнена сине пе максимен. Хемо пучи бетано. Сар амен авдиво од гојнеја ма речамен. О прво пучи бе. Джанена ле амаре чаве којо Аллах. Janina le amare chave soy olafia la ilaha illallah. Jivinena le amare chave adale la fenza. So janina amare chave tari dar taro Allah. Klaninena le amare chave panch vaktiya namaz. Primer nalitane amare chave. Zinakh shairalitane amare chave. Janina lite chitinen mushafi amare chave. Trebala mente puchamen. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O tumen ko vasoverunena, o tumen muslimaina, ara ken tumen hem tumare familien tariya ke cehennemes kiri vakerlo Allah tebareke ve taala. Ara khayaleni. Sar jivina amen adikin sar jivingi amare prethodniki. Sar vospitingale nodat na nema vreme be ahi ki buti siumahi. I romni ki buti. O čave celo dive kere, ki škola na džaneja so kerena. Našti beahite vospitine je ke čavea dujen. De šupan čave sine Omer ibn Abdulaziz. De šupan čave. Pa savi daj sina da ja so vospitingalen. I Fatima. Fatima vikina apsni dalengib. Omer eskiri romni. A? Savo dat plemenito sine akava ako tuna na šavea to vakti. Te sikavete čaven odini. Hem sarte daran taro Allah te bareke o taala, hem sarte baron islavea. Kaj šavea tuto vakti? Ja vere manušenge to objasnino islami. Na trebala tuto dava. Пред тиклове ја веренге те објаснине со ислами дик палат прво со керена те чаве. Дик палат прво со керела ти ромни. Се која кикловете ва керене каске даратаро Аллах пазиним тумаре чавен со керена се ко судно диве о Аллах капучел туме сар балярген тумаре чавен некој шајт киклото ва керел ке ходжа. А те дикете чаве кајтано. Хем те новото више со те кере лафи. А далеске мадике ја вере муслимане. Мо помени не ја вере муслимане саджи коти си ѓубре кере. Прво ѓубре кере кара чистина, па палла која дава ја вереске амен махана карака. Шајли мете џавте опоменинам е ке муслимане дека овтано зинакчари, овтано ѓунакчари, овтано камачија, ов керела пушинала шиша, ов джелако кафичија, ов керела растурно работа пе прописно на дженама со панда харамија зина керела. А Катарину мочаво да истабу ке керела. Коти ислам ја кате? Коти исламим, коти правда кате? Сарва кергио Аллах те бареке ва таала. Зар ја верен ко опоменине на тумен бистрина, тумен о Кур'ани кога со читанина кога ки го дикавен. Кога Аллах пропис баш о хиджаби. Сар почминело аети ко хиджаби? Ya Resulallah otu ko sene Allah eskoro peygamberi naredin te romnenge. Papala kodva kle verni kongere romnenge. Prvo te romnenge toven. Te pandem pe paposte me verni kongere romna. Sekova jek manuš kova so. Tano muslimani trebala te dikhet pe ko ogledalo prvo sar ov ličinala. Lično ov. Dali ov tano šukar muslimani? Dali leisile mahane? Papala која давате вакиро ја вере муслиманескере махане. Или те родил ја вере муслиманескере махане. А куллу бени Адаме хата, ва хайрул хатаја тавабун. Акло посланик алейхиссалам. Сао чаве Адемескере гюнахчајра. Ама најшукар гюнахчајра кова со керна теуба ко Аллах. Аме сасим гюнахчајра. Ама дикту прво ко гледало тут, хем вакир ту коркори туке, Телетке ек тефтерем те пишине.
Acabamos slabos, acabamos slabos, acabamos slabos. Mesium ghibecia, mesium spiongia, mesium prevaranti. Me janena manu manusha sar prevaranti. Mesiu manuškova su nađanti četinel mushafi. Mesiu manuškova su je dva kaldinela sabah ko vreme. Mesiu mo manuša kava, mesiu manuškova na vaspitinava me čaven, mo čavo kerela kava, mi čaj kerela kava. Ko akadike sadava ko akaredinele, ko voltut vreme te bavinetu ti averea, на ето време те шкартинеа кава дека успешно мангја кајабути, успешно мангја кајабути, успешно мангја кајабута. Дали скучења ќе маре се лефи авакерге. Оковакова со бавинела пепеа на еле време те бавинел пеја веренцар. Амен де тану авдиве обратно. Амен авдиве живинеа те бавинамен само ја веренцар. Со кергјо комшија, со кергјо кова муслимани, со кергја кава имами, a tiranamen amen da meni siamen pobare günahya ne gosalinen len. Enane berekete para ne berekete. O Allah te bareke o taala na ete del bereketi. Sađi kote na keraja popis korkore mare nerse, papala ko adava te rodoma hane yaverengere nersenge. Togaš. Kaka dika popis amenge prvo togaš ko khairi. Sar so akergyo poslaniko sallallahu alaihi wasallam. Умети ко хаири ко ово саджи ко те пес коркори гнавинала. Нава кергја ко хати саджи ко те гнавинала ја вере. Пес коркори гнавинала. Ко акова савке ке ингарила мен коне сабо хаири Аллах те бареке ва таала. Мава кер ту или мете ва керав ту ке соске ахи ту навеа ко сабах. Кај то чаво ко сабах ахи. Уштела ли то чо сабах те калдина? Панч вакти а воопшто калдинала ли? Те чавеске прво кава кере башо сабах, па после мја вере муслиманеске. А кавајта но хако. А кавајо хако, јако хако дукала. А кава хако со вакерева шејманге да значинела, ама кавајта но хако ко ислами. А кавајта но шеријати. Емадалеске пред ове муджахедини ја веренге, пред телете куве камши ке некаске копике, прво ка кове туке им те фамилија ке кере. Prvo te mahane ka počne tu čarelem, pa pala ko adva kadi kja verengire mahane te mangija tobe ispravno ko Allah te bareke o taala. Иначе ko sprotivno na jesi ispravno ko Allah te bareke o taala. Ajarin Omer ibn Abdulaziz hospitinele Sulejmane, ai nakratko tvakrat mi koje Sulejmane skoro čavo. Makiralo Asim, jektaru sovremenike Sulejmane skoro le skoro amal. Omereske čave skoro. Вакла е две вакерала уштилем заедно вакерала патунгем вакерала мехемо Сулейман. Па вакерала астаргямен рад, хугем вакерала по керте сова, астаргямен вакерала рад. Пазине на каз начина сарененге аменге дале маре чавеа савке. Нашти амена сема савке на маре чавеске, кој си амена маре чаве да та надала. Соде синела пес вакерала хугем андре ко керте сова. Хем вакерала сине вакерала рад. Пава керала аме чигиман те пашлова, ава керала англаман де вакерло Сулейман чигя пете пашлова. Пава клако чигиман ме те пашлова муштило, хема ачагя вакерло фенери. Сине ваклас костемниц. Пава керала чигиман ме сол дуџене те сова. За кратко време вакерала манастарга мано себе. Ама после не само време вакерала. Шунава вакерала таро ек пути сар некој ровала. Прагаме аќа дикава огромно темница. Кога те дикава керало Сулейман, по намази калдинела нокно намаза джикергаме те совап. Хем вакерала цитиринела само е куранско аете нон-стоп провала. Ама добором бутровала со чак загушинела пе нанеле вакерала више, нанеле вакла воздух вакерала тародва козом ровала, таро е куранско аети, кого Аллах те бареке ва таала вакерга, со мислинена ако амен му клемлем бершенцар ту живинен. Ко последно моменти астарлален од ова со леамен претинајален вакирулла Аллах те бареке ва таала. Зарем нешто каја чолинге да радава сладко со живинге? Non stop аква поновинела робала, non stop поновинела. Пазна ква куранско ајети. Живинеја мен сари накана ко благодатија. Саја мен ге шукарама Аллах те бареке ва таала со вакирала. Ако акавленге адва со леамен претинајаленге. Ако акавено алемети е кијамет ескере. Ако акавало судно диве, дали ковала минге битно адва со живенгем шукар? Дикјаме накана кава ети срци тири најале. Бут колај, бут едноставно. Але ромля кергјале ке ква шират.
бутровгя, а челоле скоро воздух. Па вакерло асим вакло добором бутровгя дала кергяма вакла матолеске нешто, па джангюм дека те кашлингюм обка прекининал. Соске наете мангел мете дикавле која сапко стајне. Ола гаравена сине пе ибадетијата романуша повеќе неголи пе гюнахија која со гаравена лесине. Амен, авдесијем обратно, ла гјар живине насине. Амен живине, амари гюнахија дикајате парунален телеки пува, амари бадетија јамно се кавајален. Амен саджанаја, амен се мевлие. Амен агјар, а ола обратно кере насине. Пумари бадетија гаравена лесине та романуша. Има дали ске Аллах те бареке оталя воздигнингјален. Па вакла кашлингюм, кашлинга дека кашлингюм, вакла смирингја пем денгја селам ми вакерла, хем бешла, мате осетинавле. Замисне гозум сне богобојазно Омер скоро чаво, Омер ибн Абдул-Азиз. Пренесинала песвакло Меймун ибн Михран, ослуга е Омер скоро ибн Абдул-Азиз. Вакла јек диве вакерла викингјама на Омер ибн Абдул-Азиз, која сене халифен вакергјама. Вакла те вакерав туке нешто. Туѓа неа вакла ме Сулеймане бутман гавале ме чаве. Е машалла шукартано, а о Сулейман на манглате живинел ко царство педаде скоро ко хилафети, ко реке, ко градија, ко луксузно живото, на. Него ко гуло датле скоро халиф Омер бин Абдул-Азиз ова киргариске мека джам одат ко планине ко ти сомарина по муслимај на джихад. Е мео до тева керала каборинама ме на Есуските бешава кате. Одате скоро шунгја леске буд позитивна лафија дека шукартано, дека марла пешкарко наве леске дека буд паметно тано бу шукарлески интелигенција. Hem shungja lo gileste haberi de cașai harița da teo chibarinel pe. Tos ke bud sin eterno, previše sin eterno. Pa vakerla baško Mejmun ibn Mihran, pe slugaske vaklo Omer ibn Abdul-Aziz, vikingjale, vakerla so misline atu. Mani sima bušukar misline vakerla mečaveske, sulejmaneske. Vakla te novel mangja ka emocija karšileste. Pa me vakla te mangable but emocionalna te bistra vakerlo šerijati. Še umna vredinela doborom ko Allah. Še vaklufta ne so tajno günahçari. Şeytanom ne savo kibirciya. Ame vakerla safko misleni sima. Sarka da vakerla me cevap angla ko Allah te bareke ve teala. Ako mangavale soske butano moçavo. A omna zaslužinela me doborom te mangavle. Vakla soman ya te kere mir mu'minin. Vakla şunman. Kaja vakerla tu ko adava tan. Kote soitano Sulejman. Hem karakele, hem kavele ava kerala tu ko razgovor, hem kad doznajne lestar koitano soitano ovso kerala. Vakla tamam. Lela po Mejmun ibn Mihran, jala, ko adava tan, rodele Sulejmane, pučela kaj o Sulejman, a vakla ko akava tan tano Sulejman. Tamam. Kuvalaleske kudar, pavolo Sulejman udar, ko adi kelale, a uštelaleske ko prede sela pele, ajde salam aleikum, buyurun vakela sotu rodea kate, Sartu mukhan me dade kor-kori? Kajtano mere skoro vakera opaše manuš. Vakerla amen alem vakerla te dikatu tarica te posetina to te dika sarsian. Vakla burum bešla. E akano Mejmun ibn Mihran lelale ispitinelale sar o funkcionirnela te šajte doznajnerle. Ako ga gelo prethodno Omer ibn Abdul-Aziz pišinja pe čaveske jek pismo. Hem dikem ko pismo so pišinelaleske. Vakerla močavo. Janea дека ме тут мангава тут буд која наве Аллахеске те бареке о теала. Ама дарава мочаво, те накерава керла и емоција мли товол побарики туте неголи правде Аллахескери. Шајту мочаво наврединео добором козом со ме мангава тут. Па пазин тут, вакерла туке тодат. Ако грешингјан спрема ко Аллах те бареке о теала, те джане дека тодат прво ка казнинол тут агар сар со требала те казнил секој леке мануше. A da leske pazin tu sokerea ternosian, hem pazin sokerea ko Allah te bareke o taala. Marumin mo misle ne bashi tuke. Hem pala ko advo Mejmun ibn Mihran jala leste. Ema Sulejman preminel ale Andre. Acaba cola Andre makirala leske. Akla o Sulejman sarsian. Akla alhamdulillah. Zadovoljno taro Allah te bareke o taala. Sar tuke ko jihad. Akla bušukar. Bušukar, izine taru Allah te bareke o teala džiakano Allah den jamen pobede. A dvana nea mendar. Udvajtano taru Allah te bareke o teala. Pakla sohaja. Sohaja. Tano halifa skoro čavo sepak. Pakla iskreno te vakerav tuke yek dive vakla hava mas. O duito dive vakerala hava vakerala
кирал. Отруито дивева керла хава маслиново уле. Со обскрбинела мено Аллах, задоволна си тарамаро господари. Елхамдулилlah. Па вакерла тусиан халифа скоро чаво вакерла соскена живинеа харица пораскошно. Харица то волту ке пошука. Вакла модатано халифа. Ем вакерла елхамдулилlah Аллахеске. Ме сум захвално прво мен господареске, пала кадва сум захвално соске о Аллах те бареке о таала денгамен исправно халифа те водинела мен. Вакерла шај харица сине осетингјуман дека ме сум успешно хем напредно. Ама вакерла таро халифа рескаман ги ек писмо. Хем читингјум од ова писмо, хем џангјум кај мотан. А далеске вакла мемун, џан дека лелум поука торадава. Па вакло мемун им немихран, коркори манге мислингјум, елхамдулилlah. Одатле скоро, не е потреба те сменено помислене башилеске. Дичола деко тернотано паметно хем скромно. За кратко време вакерла, некој кувала леске си неку удар, па вакерла овден ги зините кувал, селам алейкум, алейкум, селам вакла Сулейман вакерла, гелепеске саринетаро хамами. Ака, вакла добро, чем гелепеске саринетаро хамами, тама ме каджаб. Джала песке акава, вакла ме шунгюм акава. Ем вакерава леске, вакла Сулейман, сојтано проблеми вакерла. Зарем ту приватна хамамија вакерли си тут? Вакла на. Него вакерла гелепеске вакла само манушатаро хамамите ше вакла мете джапте на ангјоаб. Ома имуни ми храма вакла леске, значи то добором раскошно живинеа. Се бепи дека сијан халифа скоро чабо, хем бркингјан са е манушен, те нанедва то приватно посет. Те нанедва приватно тло, па саринен бркингјален. Хем потар со саринен бркингјален. Од дуито вакла кереа штете манушеске ка скоро сојтано хамами. Те му ке вакела ја верада тој но каротеске повеќе парите радава. Па каваки крајка вакерла леске. Вакла на валлахи. Вакерла на неагјар. Епа вакерла содеси на лапес. Вакерла валлахи вакерла на неагјар. Него вакерли ситуацијата не асавки. Со вакерла ме вакерла мангавате джавко адва хамами. Ама ме вакерла штета вакерла на кергју вакерла хамамески. Соске вакерла се бепи од ова дека добро, си додова. Вакерла се бепи од ова вакерла дека не вакерла платингјум вакерла е газдаске таро хамами са сога губинопе муштериен вакерла ме платингјум лелеске вакла двана не проблеми. А вакерло од ова соске мена джава ленцар вакерла заедно кој е хамами. Вакерло мануша вакерла наводинена вакерла пажна. Наводинена вакерла пажна вакерла сари калена пестар. Па некој вакерла таро мурша вакерла харица повеќе разголнена пет кој упрони стране манги навила шукар ме адвате дикав, па ме мангава вакерла корпорите джавте на ангјоаб, на мангава савке букја. Пак хареске ме имуним не ми хран. Абе вакерла сај шукар со вакереа. Ама би се нешто вакергјанда, дека ту платингјан са приватно од ова ту коркори тобе. Оја вакерла, па на дарајатаро Аллах. На дарајатаро Аллах вакерла гјарте фрде вакерло мали. Аква терарја по шеротело Сулейман, ем почме ја терова. Ем вакерјалеске, валлахи. Дава тутлафи, која навме господареске, дека никогаш више кавана не те керав. Само шели јекте замоли нафтот. Вакерла со. Шели вакерла кава мате пренеси не медадеске. Соске акава те пренесингјалнеске, овка разочаринелпе. А кога ов разочаринела по буту гујнела, па даравата ротугуј бе мате насвалил, па те преселинел. А два вакла мена ще те поднесинал. Се бепи мло, те преселинело халифа. Дикен, сарсине е познато Омер ибн Абдул-Азиз. Тик не букјаке, бут си киринела песине. Ама те кира лафи башо Сулейман. Оле скоро чаво. Дикен гозум сине, богобојазно. Па гјарени, пренесинела пе вакло е дарими, джане науче инако, мануш која со сине познато тари поезија. Објаснинела ови праведно старо Омер ибн Абдул-Азиз. Не джане нако сине Омер ибн Абдул-Азиз праведно не са. Вакло е дарими, вакла додека ов сине вакла намеснико ки Медина Омер ибн Абдул-Азиз, пандана сине халифа, вакла додека сине вакла намеснико, на серкозум ке раја лафи. Добро. Вакла додека сине вакерла ов намеснико, вакерла, Омер ибн Абдул-Азиз ки Медина, јек диве вакерла, ме вакерла, лелу вакерла хем пишињум леске сар јек поезија Омер ибн Абдул-Азиз.
Па вакерла кога шунгјово деа поезија бусвиџи ѓапелеске. Хем вакерла наградингјаман вакерла дешу панџе девенцар. Пазинен. Хем вакергјаманге памтина кава оед дарими. Вакерла памтина кава со вакера ватуке. Ако некога шо Алла денгја, те дълман вакерла побари властара каја со исиман, давату тлафи, дека акава на не те бисрав, на не вакерла те бисрав, акава вакерла со киргјан. Ем ако некогаш пале киргјан мангја савки шужи поезија ме давату тлафи дека ка наградинав тут пале. Оед дарими вакерла леске. Вакла додека вакергја манги ова кала вакерла дуи лафија, олеа вакерла сине дуи пуране мануша, дуи пуре. Па ме вакергјум леске. Пазин со вакереа, Омер. Сој туке сведоко башакава. Кој сведоко башакава со вакереа? Омер вакергја. Сведоко манге му возвишимо Господаро Аллах те бареке во таале. А та растворени алескер вакли се туке дуи сведоки. Вакли сима. Кој? Вакла кла дуи мануша. Па ми рангјума кој таро пура вакергјум. Вакла вакера манге халали. Ама кој си анту? Ака вакла месиум оселин. Вакла кој си анту? Месиум акло мере скоро чаво. Ево мере скоро ради Аллаху анху. Субхан Аллаху бихамди. А вакла тамам. А вакла ту кој си ана кла месиум оасим. Кој си ана кла месиум ослуга ево мере скоро. А вакла тамам. Ту мен кове наминге сведокија дека акава со тенгјама вакерла лафик исполнинеле. Вакла тамам сведокија си. Хем вакерла дарими. Накларе са во вакти. Вакерла шунгјум вакерла дека кошам улова керла халифа вакерла Омер ибн Абдулазиз. Таро наместнико ки Медина улова керла халифа. Па вакерла меле люман вакерла хем гелум вакерла лесте. Хем вакерла која почмињум вакерла те џаб лесте диклум панда еке познато поезичаре са рабола песке лестар. Па вакерла вакергум леске селам алейкум кај се јаснема кај сум с некој емирул муъминин Омер ибн Абдулазиз. О дарими. Вакерла ако туда џаја баши поезија ма мисли дека наградинел ту нешто овтаро мале муслиманен горо никас ништо надела. Па вакерла ме асанделиум вакергум о случај манцар лескоро тано јабер, пурано случај ме ниси јамен. Па вакла кога рестум одори га англалесте вакерла ко дворо сине вакла јетимија, удовице, манушака со нонелен хајбе. Хем вакла сарине хана сине обешела сине, хем дикјала не вакерла. Па вакла која диклама ман, вакла кергјумлеске вастеа, а ова вакерла дукляман, хем вакерла. Пазине со вакла оендарим. Вакла валлахи која диклумле вакерла бучудингума. Нашти пејџаргјумле дали офтан Омер ибн Абдулазиз. Огромно промена синеле вакерла ки песте. Чудингјама. Па вакла кергјама ге вастеа викингјама хем вакла мекоа доближингума леске. Пазне на кава. Која доближингума леске вакергјум леске. Вакла дали селам алейкум алейкум селам. Вакла шукарале наманге. Вакла дали тусијан Омер ибн Абдулазиз. Вакла оја месиум вакла за на пенџареама. Вакла на валлахи вакла огромно промена и ситут. А вакла со промени си ма вакерла добором. А вакла чачетано чудно. Вакла сао мануша, коговена халифе. Вакла ми неки денешници на томе. Коговена председателја, коговена премиера, коговена градоначалникија. Со де синела песнеца. Таро никој ем ништо джерати со сине. Шуже врдија возина, шуже кера и силен барвалетане. Со итано нормално дова, нели? Дикено ласар сине ки власт кога авена. Со де синела вакла, а со диклан манде добором промена. А вакерла додека сеан сине наместнико сеан сине потуло. А кана вакла дикозум слабонгјан. На сине ту парне бала дикозум парнилете бала. Вакла тишко ти која вакерла ти кожа вакла шкобангја со добором вакла ронингјан таро ек пути. Су лоту ја со терингјату такава. Па вакла таро ек пути Омер ибн Абдулазиз почмиња терова. Па вакла суске робеа. Сар вакла не е терова. Па вакла сомиснеа туману Аллах те бареке во таале да њаман локхеманети. Те водинавумете. По Аллах те бареке во таале мана дали искушингјаман. Ко тарме џанава дали ме киклоав успешно глако му господари. Дали ме која киклоаван глако Аллах те бареке во таале која капучелман. О Омер, дали тусијан манушкова со акале уметеа и клилјанки правда. Дали ме која одува која скакера воја јара. И сикирација кергјамана кава тоа. Емо долески ајарулу. Вакло дари ми, вакла која шумума кала лафија, сарлат си нема да те родавле старадава со дењама лафи. Соске диклум дека буд променен ги радава. Па вакла ова кергјаман. Вакла џанава соске аля. Ма мислим дека бистергјум. Ма мислим дека кана улум халифа хем бистергјумо хако. Хем бистергјумо лафикова со дењум. Пазне на кава ихляси. Хема каја праведност. Омануша која ресена ко фотели никас на ферминена не.
Више ту нашче авеа джилесте. Нашче више леа лафите кере. А ди кенсара маре предходники а живинге. Акла ма мислим дека два соденгим тут лафиме кизневернаме. Никоша да вана бистергим. Ајде, читини неви поезија. Ова ме починуте читинавлески, ама на синеманге сасариек. По ова керјаманге. Одари ми јекар одавтутар халали. Ма мислим дека кадавтутар обейтул мал паре. Соске, тоа дава со читињани поезија баше било приватно с читинеја. А мене не те давтуто мали муслиманен горо никогаш. Кадавтуто било приватно мали, мани симан само шел динера. Таро шел динера, пинда динера, кадавту ке шели пинда динера, те муке манге ме фамилијаке. Акла не адла на манглум телап. Ама ова керја манге на морате лелен, соске мемо дендо лафи, никогаш ни ранаване. Акла денгјаман, лелума да бе ми ранавама сине кере и медина, акла но стопова керела, ке годи сине манге, саволе инсанитано Омер ибн Абдул-Азиз. Козум тано скромно. А пренесинела пе дека джанела сине Омер ибн Абдул-Азиз. Керете бешел. Телугек парно чашафи. Ту равол пе содова парно чашафи хем бутеровол. Хем те вакел ја араб. Месиум никоем ништо. Туман сворингјан ман слабо робо. Ја рабе ако леа ми душа. Лела сар Омер ибн Абдул-Азиз. О халифе муслиманен горо кова со сине успешно. Обично роботиро. Ту джане ако зум да не бареме гюнахија. Ако ту Аллах манге но простијан манге на некој. Ту джане ја раб деко барвали пе кова соме дикава. Поле скоро вакте сине барвали муслимани. Ако обарва, а омна. Ов сине барвало претовол халифа. Кога сине халифа сапо барвали пе денгјаре ко бейтул мал. Гелоки пиромни, кога сине халифа. Ема кет гелаке. О злато кога со ситу демане. Акла соске Омер те давтут. Ана вакело злато со ситу така. Каде злато ми? Акла кава злато ги нарале ко бейтул мал. Соске вакело Омер. О долеске соске мангава товол чистото срце. Ти кереман сарорум себе пи башо Аллах на себе пи дека ка месум халифем кадавту више злати јакана. Кадале ко бейтул мал. Нека вакерла о бейтул мал користинело муслимајна. Сапо барвали пе дења ко бейтул мал. А муслимане на синелем потребата ро барвали пе. Ама тоа само о чисто ко Аллах те бареке во таala. Па бешела си наѓерен урабден вакла ја араб. Урабама на кава парну котор. Е мислинавама дека сум ко кефина. Е мислинавама дека кајтано му последно дивен. Мале манко одговорност баш е ту умети. На джанава дали ку успинав ти клавам глатоте чисти мегу на хенца. Дарава ја Аллах ма ти клонне само муслимани кова со кава керел ја араб. Ме кошам си умсине бокало. Окова квакл меки басра си умсине кувдо. А ме те одговори на баша два јара. Козом сине искрена. Ко Аллах те бареке во таala. Па пренесинела пе дека јек диве Омер ибн Абдул-Азиз и клило ко пазари ки чаршија. И клило те пирал. Па доближинела пелеске јек мануш кова со алута ро дуртан. Доближинела пелеске вакерела леске вакерела дали ту сијано емире муслиманен горо Омер ибн Абдул-Азиз. Акла воја месиум. А кој сијан ту? Акла месиум мануш кова со танотало ехлу зимме. Мануша кова со живинена ки исламско пув. А вакерела на дена мохаку. Околака со чеѓалнен тут овен сар намесникија. Олале лелемо барвали пе. Хем вакерла ме алум до борум баро друмо керјум. Те аракавту тут царлен горо халифа. Хем те жали наман туке декола бесправно лелемо барвали пе. Лелемо тан. А ме мангава тиранен манге мо барвали пе мотан. Омер ибн Абдул-Азиз вакер галеске. Дали сијан сигурно баш изјава која со вакере? Акла сигурно сум. А ме джанава дека ту мене. Шуне накава. Ме шингум дека туо халифа сијан буд праведно. Ема далеске кергјумо до борум дугачко друмоте деман ми правда само. Тира неманге ми правда. Вакер лакана. Смирен ту само ту. Бешагјар. Леле е клиснем пишингек писмо. Емко писмо пишинала. Джико намеснико која дава танкоте со живинела кава мануш. Ем вакерала лескетаро халифе муслиманен готаро Омер ибн Абдул-Азиз. Вакерава туке. А кава писмо со кадолто кава мануш. Манге вакергја дека тумен лелен скоро барвали пе. А кој тано чачео до вас ов сведочинела. А ѓар со кадија кавикине емлеко воле дуј сведокија. Сместа тиранен скоро барвали пе. Одма тиранен скоро барвали пе. А ако на не чаче, маленко обзира кава писмо. Вакерален вакерала кале манушеске. И кера кава писмо. Хем каджако намеснико каделе кава кера кавајтано таро Омер ибн Абдул-Азиз таро халифа муслиманен. Лела кава мануш уклела ки пидеем те джал вакла ач манушеа ава карига.
Вакла соскепа, вакла добро, вакла ту завршинган ту вакла сар халифа, кана меко наместнико, амен де кингара вакла. Вакла нана завршингун, авакари. Аква доближна, вакла сомангия, вакла шума. Дали вакерла ту керган баро друмо вакерла таве тара кемаман? Крла која. Дали вакла квадвам друмо вакла туму чинган тут? Крла која. Дали трошинган то мали хайбен пибе? Вакла оја. Дали ти камила уморингјапе? Вакерла оја. Дали трошинган то време? Вакерла оја. Памена далеске вакерла месар халифа морате плати нафтуке. Себе пи одова вакла туму чинган ту манте аве вакерла те шунема. Ме требала се те шунав ти мука. А далеске аджикер. Рачунингалеске са. Козом кошчинло приликале скоро време. Козом и мукалеске ле девакор. Козом трошингјако друмо од прилика. Емо време со нашавѓа. Hem dengali dirhem vakirga ameno muslimaina o hako e manushe morira na yale akava ko adikha vakirga kozom samo tumeno muslimaina sim pravedna agareni živine na sinola avdive sode sinala pes dikeni pravda lengiri sode sinala pes amen avdive de sinala pes koga opral mangila tar opral telel celoker mukralen gorodate vakirav yeker Hem dikela кој те зграбчине од повеќе дело бизо дартаро Аллах те бареке ва таала. Авдиве прајля маренапе себе пи окер. Авдиве мануша мударнапе баши ек тикно тан. Кој калело тан. Неправедно бисина дека муслимајната не наважинела више ислам, наважинела више панч вактија намази ки џамија, наважинела више брада, наважинела више умра. Битно е тано окер, на сартело мо правмо герме на му кавалиски агар. Hina na kenna pralen sarlafi odat pe chavea na kera lafi bashopare kwa sabko hali jivina kai pravde Allah heskiri tebareke wa taala kai pravde Allah heskiri tebareke wa taala na shakhsali o shariati do de ka gervla dingya pravdaya do de ka seko janla potham de ko o jahili kyu tingya samo pismeno kerga lafi sasine tamam Sarva kergimni Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Која почнеле, абе сускја кава шукари пе, со шукар сине англија маре селефија. Дикјака на мен кераја ленгелафи. Емо долеске вики нема кава дерси амен. Амен авдиве мола некогаш. Тешајте кера компарација машкар камару живото ем ленге ко живото. Ем амен која шунаја само муслимајна соба кераја. Абе со шукар те живина сине која кава вакти субхана Аллаху бихамди. Која минге сине рахат. Дикто со шукар живинге, а мола живинге правдаја. Секој џанля кај отанле скоро. Емадариске почне Ибн Кајим рахимахуллаху таала вакла шейх дика маре предходник јасар живине на сине. Со шукаро сахабија табиин, едбау табиин, амаре селефија. Соске амену муслимајна сар гело време сар мутирингем, сару ислам. Улем неправедникија. Дикта фетве дена против туменде, против шейхја, муслимајна керна тумен гибети, па муслимајна дена фетве ко халифе дека тумен сиен хариджие. Соске акава де синела па акава на сине ко време е сахабенге. Ова кергјаленге. Одолеске соске ленге ко време џанела пе сине кој сине попура, кој сине потерно. Џанела пе каске керела пе сине почит. А авдиве на шафсари водова. Џанела пе сине кој сине џанло, а кој на. Ема два сине е кредо, а авдиве на не редо. Авдиве секој задоволно пе мислене. Сарва кергјо посланико салаллаху алейхи ва салем кој те пе хадисија. На не те приступинел осудно диве саджикоте секој таро мануша новена задоволно пе мислене. Дали си има мен авдиве која кава вакти? Ара кавдјова ја лямен која кава вакти? Валлахи те насием која кава вакти. Тоа авдиве наштите беше никаскете вакере дека и грешка. Касе ја мангија беше им керлафи. Хем вакерлеске. Абе ахи вакерго посланико салаллаху алейхи ва салем агјар. Грешката макава. Ако наштико моментите вакеротке дека ту си грешка, каѓа келелело телефона коча джибити. И сили контра аргументи. Четина коча джибити калелем качел стори. Так, ту си анки грешка. Бизоте џанал, коле времеске керела педава лафи. Дали тано агјар или на не агјар. Коча джибито шехо е статикаја, си кавјале дека адавајта ноха. Секој задоволно пе мисленија. А в денашти совет никаскете вакере. Ске каджал керем, так, по шехо, кава керелеске сар треболо шехо, емо завршим ја. На но ислам е агер. Но ислам е на живинова пес агер. Пучле Омер ибн Абдул Азиз јек диве. Бешел Омер ибн Абдул Азиз.
Агярен ки халка. Hem duicene dikela saro почминге машкарпесте те шубкинембе. Аджарна де калу хадиси таро посланико алейхи салату вассалам акерго посланико салаллаху алейхи вассалам огатане трин муслимайна дуимате шубкинембе. Соске какерен сумно колеске трин колеске де какерен алес хоролафи. Нас мене геро муслимайна де понашинем. Кога диклад Омер бин Абдулазиз преметингален hem навакиргален ген ништо. Соске навакиргален ген ништо. Одолеске соске англа која вера муслимајна матела джакерле на канате не е нешто. Заврши до два подна кога бикингален вакирга. Соске дојде шубкинген туме. Акалачи. Амен вакирла шунгем сар ека маро прал керге одредимом гюнахи. Па шубкинеја ми си не дали те вакератуке или мате вакератуке. О вакиргален. А шали те вакерен манге со завршинген додека шубкинген туме. Со завршинген баше тумаро прал. Сидингенле таре джехенемески рияк, hem kaingarenle kodumle cennete skor. Allah te bareke ve teala ko prostinirleske başadava sotumen şubkingen tumen. Dali sovetungen tumare prale suske şubkingen tumen. Ili samo gibetingenle. Pošukar ko vol tumen gesine nikoga šatava delo mate keren. Suske koga bi merinen ala dava delo advaitano popano nego brdo. Buti bitno ahi. Кога реагирине, hem sa reagirine. O poslaniko sallallahu alaihi wasallam бешела јек диве hem дуј сахабија машкар песте ваздена помаре гласе. Ко присустве посланикоске салаллаху алейхи васалам. Посланико алейхи дикелален, ништо на вакерела, трито сахабита роек пути рупинела, hem джалате смиринеле нема кала почмина лера тако шем пе посланико алейхи прекинина вале. Hem вакереле трито сахабеске на джангюмли мету уштавем те опомени набле. Джангю меда. Ама кога мануштано нервозно, на нео време те вакерелеске тогаш. А дареске муслимајна живне насине шукар. Джане насине кога хемсар требала. А мен авдиве секој сем задоволна маре мислења. Са улем шехија. Са улем шехија. Шехија си кога керела песлафи тегнавина ја вере. Ако а керела песлафи тегнавина ме на мене мамаре не се на мене джанаја. На джанаја тогаш. Нашти на джанаја сар. Амо Аллах те бареке во тајла джанела маре срци, а нели? Наштитаро Аллах те бареке во тајла те наша. Е магјарин лен си нелен те вакерам не са во редо ко живото амаре селефен. Пренесинала през дека јек диве, о наместникот ари Медина, бичалела ко Омер ибн Абдулазиз е Зијаде. О Зијад синете вакерам о манушкова суслужинала с наместникот ари Медина. Hem vakirla liske kaja ko Omer и ko Emir mu'mininem karodele stara kava te ovozможинела меѓите дели зините кераки Медина. Джало Зијад ко Омери родели зините кувал Андре ко Омер ибн Абдулазиз преминел але hem ду джене беше на керен алаф Зијад еларела по шеротеле. Hem Омер ибн Абдулазиз ваклариске Зијад хайреске неко суибут. Хајде вакир соске бичагато то наместнико. Вакирла козомтано чудно те беше е халифеа, вакерела, агјарин дујджено, бизо никој те служинел, бизо некој то волеа, деме какна директно ов слуга луте керело, е халифеа лафи директно. Вакерела леске. О Зијад, заремо вернике на не муслимани на ели прајла, слободно вакер соби чалгетут, месума катете шунаптут. По вакерела леске. Вакла маро халифа родиња акаве макава, па вакла шукар колку ана балеске те бареке оталя то возможинеа дава, те дева керел изина два те керел. Диклале Омер ибн Абдулазиз дека Зијад ано оштроумно, hem вакергјалески. А Зијад, а те пучал тут нешто, акла бројува кала миру му'мини. А со совету не аман туман, вакерла. Те дави зините керел песакава ки Медина, или мате дави зини. Сојтано то мислене башакава, вакава вакерла. Зареме вакла када му мисли на англатуте вакрла миру му'минин, hem angla ko namestniко е Медина кор. Месум само кога со пренесинава hem вакрла исто тусу ка вакрла ги мада вака пренесинава. На вакрла. Хајде вакрла мен те шуна од динита на совет. Хајде вакла Зијад те шуна тутар да со мисли неа ту. Ваква вакрла. Вакла ме мислинава дека тано шукар те де. Те де вакрла од овато возможно пески Медина.
вакерла соске чаче вакерло жители Медина кера дава заслуженена. Зарем насине вакерла ола манушо инсарие, кога со кога сине нај парој посланикоске салаллаху алейхи ва саллем, ола премингеле, прагелеске пекера, олајта не вакла мануша позната са рахметчие. А зар на требала вакеле рахметчиенги вакла рахметите си кабулпес? Зар на сикагаме на геро посланико салаллаху алейхи ва саллем, почимнало Омер ибн Абдул Азиз терова. Ако дикла вакла соске робе Омер вакла соске робе о емирул муъминин, по вакерла о Зијад робава себе подова. Иако си имаме халифа мануша на кагеаме. Козом скромна, субханаллах. Козом скромна. Сарджа нас не машкар пестете керемте насихати. Лела, Омер ибн Абдул Азиз, пешинала ек писмо и наместникоске тари Медина. Хем деле Зијаден вакла Зијад акава каде наместникоске тари Медина. Акава лела хем джела пренесила аске дека дозволи ги Омер ибн Абдул Азиз, хем акава лело писмо акла кога бичалгаске емирул муъминин. Лела им правила. Кога те дикана да пешинала тари емирул муъминин, вакерава туке. Козом паре мангија те платина туке те шете ослободине е Зијаде матолушете робо. Ов требала тол пошукар. Акава четинала ко гласи, а Зијата чула накла, Омери мангела манто ослободинал мантутар, те кинал мантутар? Вакла, оја. Вакла дозволи нелеске туа да вакерла? Вакла, на. Вакла, омулеско. Вакла, не те дозволи нелеске то ослободинал? Вакла, на. Одолеске соске вакерла, омангела те керел шукар дело. Ама вакла, за рамена требала те кера мен да шукар дело? Одолеске вакла бизо емирил муъминин те кинал тут, месар наместнико, ослободинавато тоа е слободно. Надпреварнина пес неко шукар дејля. Аме навдеко су надпреваринеаме. Аме надпреваринеаме кој побила чотано. Надпреваринеаме кој поджан лотано. Кој пола чијатано. На надпреваринеаме ниши некој кој шукар дејля. Камо ли те надпреваринаме си некој шукар дејля. Камо ли те надпреваринаме си не почитиме мусафи кој пошука. Кој сиклебе хадисија кој пошука. Кој сиклебе прописијата родини кој пошука. Камо ли те надпревари наменсине кој повеќе прастала ко намазија. Камо ли те надпревари наменсине кој побогобојазно ко Аллах. Камо ли те надпревари наменсине кој повеќе садака дела. Кој повеќе хајрати е муслиманенги керала. Камо ли која давате надпревари наменсине кабу умети Аллаху алем джикај каджалсине. Ама надпревари неамен која дава за жалба Аллах. Надпревари неамен која дава кој каз шете за фркинал. Кој каз кому и мари бетелел. Кој кастар по богобојазно те керелпе, а вакерго Хасан ел-Басри рахимахуллаху таала. Какера лесе да ваф иншаллах. Вакерга. На нетовен ко хајрати. Саджи коте, кога и кловејата ротокер секоле е ке муслимане со кадикеле, ка вакеров тану пошукар мандар. Амин секоле ке муслимане со дикајале, ке рајале скоро лафи ко бобила чима амин миснет ка сем не за пошукар. А двајтано факти, цар мангајате хувавам, ама квајтани вистина, квајтано хаку. А дали Ола ги арживине нас не валахина? Ола живи нас не бу скромна. Джанала Омер ибн Абдул Азиз, таро по скромност. Одобором те кланинал намази Аллах иске те бареке ва таала. Одобором те робол ко Аллах те бареке ва таала. Па гарени джанена сине и ромилеске рете вакерелеске. Ој емирул муъминин. Соске одобором ровеа кираке кересатија. Па ту на совеа саджи кото муслимане на нехале. По киренопем ка вакерел. Вакла месиум одговорно е манушенге со живнена манца ракате. А сука керава ко некој ки куфа цидела. А сука керава ко некој ки басртано букало. А сука керава ко некој ко не черновола. Па сарка да ме джевапи башадава. Корине напрез башадава со да пенџаре на сартано стајно долига. И ек диве бешол Омер ибн Абдул Азиз. Ем размислила баш о муслимена дели нало иметок таро бейтул мал. Ем таблилалиске ек му моли. Керлалиске свет. Ковалалиске рочава Андро Сулейман Маклариске мода шели харица нешто те керамин гелафи. Бимана сардатем чаво, а клашемо чобеш, само со бешолова чавали му моли темница. Очова клалеске, добро бе мудат, сускеа чаѓане му моли, е па вакрила мочави му моли со кинјумата но таро бейтул мал, таро паре муслиманенгот. Ем вакла ме користнавалас не саджи коте керава буте муслиманенге, те дели навленге им слично. Ама кана ту алан ту сијан мочува ту мангеа приватно маро проблеми, а менте керамин гелафи, па меа чагим на манга, баша маро приватно се трошнава мале муслиманенго рове мочува. Јар живи на нас Омер ибн Абдул Азиз. Кога сине те кратина. Козума серкина е те кратина виш. Кога сине ки смртно постела, лендар на не крај, ама и те кратина матеват маро време. Кога сине ки смртно постел Омер ибн Абдул Азиз. А веналиске манушен вакерналиске ој емирул муъминин. Сажалин тут
ке ти породица, ке ти фамилија, туди си бари породица, бари фамилија. Мукленге нешто таро бейтул мал. Да чоле нешто са наследство. Ле ништо на неле на омер муъмин. Ова керала. Авен харицу шарна тебе шапки бу, макла беша. Джан вакла викине саме чавен. Авен о чавелеске мредине на песарина галесте. Ема омер мен Абдул-Азиз керала. Оме чавен. Те шунен тумаре даде. Ова јар балар гален. Пред вакираф ми јакава шунен на каја случка само битни тани. Авала Байрами. Секој амендар. Ако е тано хаку валлахи. Секој амендар. Кого вола Байрами. Со керај. Ки не амаре чавенго најшужешеја. Каму камен бизо хајбен бизо пибе не ете ки на довола хајбен пибете ки не амаре чавенгешеја. А дајте намаро радост, нели? Ма дето не дозволимо, на едва забранем. Омер ибн Абдул-Азиз халифе муслиманен горо. Авла Байрами. Бешел Андре Перомне. Куда ектар олески ручая Андре вакерла лески. О модат. Акана си уси на аври. Hem dikluma kerla same amalinken sartanu ravde shukar modat. Ne ve shakin gelin yodada. Bayrami modat. Akla dikme modat. Tumange bakla nakinga ne ve shaya. Akla modat. Akla modat. Tikva kerla mesarsiu. Akla dali modat shay. Tekine akla mange dek. Vastani vakerla samo tolma akla. Te kela mange me amalim kenza. Te la rola poșero mine ibn Abdul-Aziz. Îmi poți mi da te rovo. Îmi coa vava chiar ăla. Hava mici. Le la lupra ki pe angali. Te mă cla că șun mici. Te pucel tu nešto to da. Dali mangea dodate kinutu ki ek făstani. Hem cu acuștel angla cu Allah te bare că ota Allah te fardele cu cehennem. Ili mangia todate muchel to akale făstane. Hem te na ce Allah cu cehennem te cerle cu cehennet. И чай скрос тикнико берша. Ема керла леске. Мудат на никако. Мена мангава ту те декавту ко джене. Мангава ту ве ко джене ти мудату. Ма керо дова сука волан кера маре господаре. Кинала के खलीफा ना जने सोते कि ना मारे छावेंगे कहे तो वहां को वाल्लाही अगर उल्लाह जीविने ना सिना में अगर जीविना है ना एले ते किनो पे छाया के एक предая вакерла Омер ибн Абдул-Азиз ало Байрами магним те кина ме छावेंगे нешто на синема вакерла паре те кина вленге на нема паре те кина вленге ништо вакерла гелу макла ко бейтул мал Poate se obarbali pe musliman ngor. Ема кергю вакле манушеске су икерlo beytul mal. Каде малику анаве Аллахеске те бареке ve taala yek platan gleder. Ka iranavla tuke poharica. Tekinam nešto me čavenge. Ova kergamange. Ako ka kirano parome. Ame vakla telargyu moşerim vakergyu. Natreba. Emirangyum anche. Soskena jangyum, ako preselingyum. Sar kirana vadla pare. Emnalelum. O halife muslimanen goro. Aleske ko vakti zekati dela pesine o kaçta andenasine. Ja verenge troška. Smrtno postelov vikinala pečavene makla pečavenge. O mečave. Tumare dade na nele barvali pete doltu. Na nele parete mukhautu mengi. Ama isile naibar o barvali pe kova sosika ya tumen hem mukhlatu mengi. A davai tano me chave.
Te janin koyo Allah te bareke ve taala. To velneske pokorna. Te han halali. Te pazi nentu men likaske zulumi mate kere. Amo çaba klaytanu nay baro barvali peso şeyte daftu. Hem poçmin gatero. Hem bakirganingi jana kana mecha. Hem bakirge prisutnonge sosine. A kavajtanu nay baro barvali pe yekdat kova so şeyte mukiote çavenge. Pa yektar oleske reslugja vakirga. Mani siman 2000 dirhemia. Dozvolin mangiala adla 2000 dirhemia. Te davlen te çavenge. Papala ko adava olate jivinen harita şukar. Mate vaken onardo o emirul mu'minin preseningo çaveles kerenele ništo vakanna. Koy vakirga tu vakado. Bakla meme çavenna mukavalen koy maneti duke meme çaven mukavalen koy maneti me gospodareske. Em janava de kamete preselingum. Ka preselinamo gospodari domul tanolem de arakelle. Em prenesinama pe de ka preselinga. Omer ibn Abdulaziz. Ales kere çave jimenena sin ugodno životu iako na muklanenge ništo. Ама джаненали соске, станло кога пученален сине, тумару дат на мухлату менге ништо ко живото сарту мен живенген агар, олава керена сине амару дат мухламен кое манете Аллах ескете бар. Агар ни живенге ола. Керен компарација сар живинај амен. Со кереја мене Аллах ескете бареке ота. Саво пари па мени си амен. Kokova stajna marohali. Sar siem pishime amen ko Allah. Sar vikine amen ko Allah. Amen mashkar amen de muslimaina vakera amen. Ko Allah siem pishime sar muslimaina. Sar munafikia. Sar. Akava ko puchlem amen. Se kova dive. Ema ko bavingem amen sar. Bare pouke. Kala tar amaro životo. Dodeka bavinea men amențar, cova cu hairi. Vaka bavina men ia verența rana amențar cova cu șerri. Amaro halitu gașnea șucar. Udoresc ne covem poti kakala tekne nasihatia. De la pou calendar deca. Amaro na prednost ko Allah te bareke ve taala tanu te korina korpora mari duša. Wallahi advaitanu onaj baro oruže kova suše muslimane to volle. Koribe korpora mari duša. Te čestitinavto ke oto mironersi. Дека победињанка ковеко дженети или те гнавто дека губињанка ковеко дженети пуча давате нефсе стално секоја диве. Тога само ковако хајрати. Молинава Аллах те бареке ва таала, Аллах те бареке ва таала то чистинава мен. Аллах то чистинава маре меле срција. Аллах те бареке ва таала те променила маре хајла. Аллах те поможинела мен те цидела мен да угафлети емтиранаме кој хляси лески ко задоволство само леске те бареке ва таала. Молинава Аллах те бареке ва таала секова маро дело. Па макар онај тикнотово само баш задоволство лескоро те бареке ва таала, баш ника скоро ја вере скоро. Молинава Аллах те бареке ва таала, ја раб, опрости на мене маре јамна, тајна, баре хем текне гюнахија. Ту џане амен амен. Кој си амен која сем коркори, ту џане маре гюнахија. Амен џане дека ту ти каѓан кој амноста маре гюнахија кога не баре понижиме. Кога бија маре гюнахија, ја раб, ке реален ки кан, никој не ете мајенте доближине пес амен ки па макар маре ромнема маре чаве. Молинеја ту ти раб, учара маре гюнахија. Mala cakeramen, oprosti na menge, civamen ko Cennetul Firdaus tova mare peygamberin şehidin miskena manushensa, hem bakali insanensa kaskorola famin keraya. Taro to rahmeti. Ako tu taro rahmeti tiro, ko sudno digo prostingana menge amen kadika o cennet emles koro shujipe. A ako muklana mena mare delon taramen andevate zaslujina men sigurno ko cehennemi kova. Amen na ne amen deila, kova soka prostingina to rahmeti yara. Na ne amen deila. Amen zavisinea tuta. Mamu kamen tu korpori. Molinea tu te najplemenită anavențar, te dicheamen, cu achicloa cu acava mubarek masek, taro cu mubarek masek, o cistime gunahența. Allahumma amin. Subhaneke Allahumma wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. O ensaste sobešlen. O Allah te bareke wa taala neka nagradinautumen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.